U kratkom vremenu Hrvatska je udvostručila površine pod sojom, koja je postala jako atraktivna za proizvodnju i vrlo tražena na svjetskom tržištu. Hrvatski ratari žetvu ove uljarice ove godine obavljat će na 82.000 hektara površine. Ivan Kmetić iz Alilovaca proteklog tjedna obavio je žetvu soje, koju je posadio na 10 hektara, a urod je nešto manji nego prijašnjih godina i kreće se oko 3 tone po hektaru. Pa prosječno je za šire ovakav. Mi smo tu naučili da kod nas bude i do 3,5 do 4 tone po hektaru. U samoj sjetvi bila je suša. Soja je posijana u, možemo reći, u suho tlo. Nicanje je bilo nejednako, tu se malo patla dok je izašla. Soja je bila nejednaka, nismo mogli u kultivaciju, znači čekali smo kišu, kiša je došla tam već poslije, dosta mjesec dana poslije sjetve, tek se onda soja malo oporavila i tek je onda krenula na bolje. Dobro, a kako ste zadovoljni s kvalitetom? Urod je prosječana kvaliteta? Pa isto, u samoj cvatnji je bilo kiše, ali falilo je kiše u ljetu kad je naljevala. Znači, zrno je ostalo prazno, hektolitri su slabi, slabo važe soja. Ima je količinski, ali nema je kila. No relativno nepovoljnu situaciju kada je riječ o urodu mogla bi malo poboljšati otkupna cijena koja je porasla. Ove godine cijena 2,44, znači neki 20 do 30 lipa je viša cijena nego lane. Sad, to je neka cijena zadovoljavajuća. Evo, sam još da nam je urod malo bio bolji, bilo bi sve ok kako treba. Eto. Sijemo sve kulture, općenito soju. Ove godine sam malo povećao, inače sam imao do 5-6 hektara, ove godine mi je tako ispod plodored zbog zemlje, posijali smo na 10 hektara. Soja je isplativija je nek žito i ovo, samo ako se na vrijeme skine. Imamo sreću što je sad lijepo vrijeme, nije kiše, nije tuče bilo ove godine, nije otreslo je niš, znači soja je dobra je, kako da kažem, isplativa je, sjedat je u budućnosti, ja se nadam samo da ostane taka cijena. Soju nije preporučljivo sijati uvijek na istoj površini, točnije kao monokulturu, a i odlična je i kao predkultura u plodoredu. Bavim se dosta časom, dosta hektara imam pod kukuruzom. Znači, ja nju sadim po kukuruzu zbog tog plodoreda, najviše zbog tog što imam najviše kukuruza, znači ove druge po strnima, na primjer sadim kukuruze i tako, najviše mi ide po kukuruzu. Poslije ćemo u jesen sad pšenicu, soja ostavlja hranjiva dosta dušika, znači poslije pšenicu i mislim da po svojih pšenica mora biti prvoklasna. Problema s bolestima ili štetnicima u soji koju je naš sugovornik posadio ove godine nije bilo. Tretiram sam protiv trave, da budem iskren, ovo što se tiče bolesti to nisam još nikad tretirao protiv ničeg, nisam imao, tako da, eto, to što se tiče bolesti, zasad je zdravo, nije bila nikakva bolest, je napala ni ništa. Koliko vam treba vremenski ovako za uvršiti, koliko to ide brzo? Problem je što u soji ne možete rano krenuti, možete i za oko 1 sat, to mora dobro upet sunce da krenete svoja žilava iz stabljika, mora biti lijepo vrijeme, danas je dobar sunčan dan pa to ide, soja je čista, nije u travi, to je isto veliki plus još jedan i praktički vi do mračak čim krene prije 5 sati vi morate prekirati, već soja uzima rosu i tako. A eto, s ovim kombajnom ja uspijem jedno 6 do 5-6 hektara skinem u danu. Život u poljoprivredi, koliko god on bio zahtjevan, prema riječima našeg sugovornika, ima više prednosti nego mana. Prednosti su, sam ste svoj gazda, koliko ste se na domaćinstvu, radite za sebe, a mane su vam cijele dane radite, ne ako ste šta steći imati, cijele dane morate raditi i jedino tako možete opstati da nešto imate. S obzirom na isplativost proizvodnje, soja doživljava ekspanziju na hrvatskim poljima, a najveća 3 svjetska proizvođača su Sjedinjene Američke Države, Brazil i Argentina. Te 3 zemlje drže više od 80% svjetske proizvodnje ove uljarice.